Mai ka kwai na ta mi ton channel khari laudari asai me tari group na charuk kum singne na chui na charuk the gun female to Menglong local newspaper king in sam the call to Menglong me tari group na pungu kuki mai nun re ka khoi mak mai naga mai nun da me tari group na ka thup nung re nim tat kan mai kan charuk da asai ngan na in pan tat mak na ba mai lung khau united na ka council Senapati district CSO khani home department government of Manipur dong officially DC conference hall Senapati khotoks that kai kan the home department the home commissioner and Ashok Kumar le Ashutosh Kumar Sinha IPS kanai represent sukani kum na tok dai khong khadaw tat kai kani tu na cham de ri ti thai kani meeting khote home department re naga me kan charuk ta nim tat kan me tai kaniulam thuan phupat pani the tu na lumnu mai lat salo kani mi tai CSO nun re nim tat kan mai nun tuang bam khani kani tung condition sa in than pat khang demand sukan mai tange UNC like Government of Manipur ka emergency meeting dong kan metang tai ultimatum ton deadline tai military group na churukum singne na chui na churuk tingzin khong churuk ngan khang zai ka suan dat kan chonge UNC media cell riti thai kan mekhau ting me khat zai ka suan dat kan metai state government re zangwai kan metang ri kum na government re nim dat kan mai nun ta kabiu ka chai makna impat dat khang tan sin thau puni the tuna sa kani tuna ti thai kane thai lo nu wi UNC ro ultimatum tai military group na padai nung government khau summit suna military group na ngan khang ka gan ti lau kan chonge Dimapur military group na pungu Ceylon hai Nagaland government re Rongmei ta Nagaland tong indigenous ST the tuna la laudat khang nu kan twange tiki mi latbam ta Central Nagaland Tribes Council re nu ni mak mai indaw na Rongmei ta indigenous tribe the tuna la lawi tha indigenous naga khang kadaw cha mai nai me ta kabiu puni tuna sa kane Rongmei ta Nagaland government re ST recognize sai kum singnai na ru na kanai khau sulau kane tiki June tarik chui na khat kum singnai na ru na chanai nung cabinet decision ri lagan dat kan chonge intaw hai Rongmei ta ST recognize sukhang tu mai hai Rongmei ka sing chingkhat phaithum ru na kathum ta British roi su in than metan scavenger khang phungwang mai nun khani ka new kik ta recognize sukhang tu mai the CNTC resa kan mai Q2 state ka goi na hai communities re ancestral land kan historical roots nai na lungi tumna Nagaland state hammak mai ta ST status ti lau mai rui allow kin nun khang ka daw cha mai nai mai ti aman puni tu mai the Senapati May tari ru na pungu kuki inpi Manipur re kuki mai nun ta nim dat kan mai ta in pat dat khang ultimatum tina thadaw mai church leaders nun ta suloi me khau naga me khang khoi ti kan mai ta Naga People's Organization re pianmak mai indaw kan the NPO tong press statement khau KIM ta nang zaw khau ta na mai nai me tai lagan rai na mai ram mai ta sao tu na sa kane ka khoi mak mai nun ta nim sai mai thiak hai kuki mai re ka hau lau to nge tu na sa kane KIM re thadaw Baptist Association tong leaders gan thum da ambush na saloi kan me khau naga mai khang kham lau ba mai ti hai NPO re nu ni mak mai indaw na naga mai re ye tu mai proof ti yo tu na demand su kane Kangpopi military group na pungu Thadaw Baptist Association tong members kan thum ta Kotland Kodzim ka Kangpopi district khau mai lun thai mak mai re ambush na saloi kan me khau kazaw kan mai pastor Reverend Dr. V Shilhau na pu Haumin lun silhau rui asai kapu tuang in khap mai chakhwang sulau mai thai bai mung khau kapu ta saloi kan mai nun ta ragwang zan kha rui kwak lau the tu na sa kan the kumna kapu hai Manipur khau chu zak mai gwangdat khang tan ran na ta lau mai puwei tu na sa kani kamung khau Haumin lun silhau rui kapu rui legacy tai mai goi na khau nai na chu zak mai han gwangdat mai studio tu na sa kani asai thadaw church leader gan thum tong burial ceremony Thadaw Baptist Association India modbung tong campus kau tat kai kan mai khau tai mansai ching ri kwang ka zaw lau kane tumang long ting nai loan maleng bu tari gru na charuk kum singnai na chui na charuk lau chuan ting riu puni kalan ting zin sing bang ting rai na ye maleng bu tari gru na chanai kum singnai na chui na charuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muang na ye sing bang ting rai na ye Mai ka goi na king chui na king lau mi khang ta ka ngan mak nga chuan ku mai in daw we asai khang tu cham hai khau ringa lau the ning thau ka lau chuan khwang ru ma khai kai mi kan rui king in sam da la kho chuan ku the